Канча болот колго тиери? 100 миңби? 80 болобу? 100 болобу. Шытыр. Аракет кылса болот. Жаныңыздан байке. Ушундай байкаларды көрсөм, кеңе бир колуңуз кармап коюңчу. Молодец. Ушундай болуш керек өзү. Март болсун. Барбы? Ой, байке. Туруңа машина. Ассаламу алейкум байкелер. Срочно продаю дейт. Ford Fox мотор Honda Fit дейби? Ой, атаң, биздин кыргыздар нелери гана кылбайт, а байке? Это тюнинг, да? Вот это. Вот это прибор, что? Вот это. Что это? Это тюнинг или как? Не родной прибор. Не родной, да? Расплавленный, ага. Сколько окончательно? Тут не могли соединить. Его не могли соединить, чтобы показывал. От Honda Fit поставили? Поставили и соединили. От Honda Fit, да, поставили? А? Honda Fit поставили, от Honda Fit. Что? Прибор. Прибор? Да. Что? Или родной? Ну, не родной. Не родной, да? Ну, рабочий. Рабочий, да? Автоунаалар мисалы, Kia K7, K5'тер 15 миң, 16 миң деп турган болсо, эгерде Корея жактан алдырсаңыздар, бир 10 миң долларын тегелегип турат экен автоунар. Бул боюнча дагы алдыда биз менен бирге болуңуздар. Бул боюнча дагы иликтеп, тактап сиздерге толук көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Менин аты жөнүм Нурмбек Махматалиев. Каналга катталып, лайктан басып, коңгуроо басканды унутпаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик, бойдо кырсыктан сак болуңуздар. Ден соолукту жакшы караңыздар. Assalomu alaykum, hurmatli qattalochilar. Nurkej YouTube kanalining ko'ruvchilari, qutmandуу күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Байке каналга катталып, лайк басып койсун айтып кой. Нуркejге катталып, лайк басып койгула деп. Nurkej каналга катталып, лайк басып койгула. Алла разы болсун. Так, уктуңуздар. Биз жогоруда айтып өткөндөй, бул жакта накта дыйкандар же перекуптар барбы? Перекуптар болса чыгып кете берейин. Только дыйкандар. Болду. Накта дыйкандар экен. Жана мурдакы видеодо бир байкебиз айткан, могу 5-сектордо мына чет жагында перекупщиктер деп. Бирок туура эле. Эми перекупщик болгондо алар деле өздөрүнүн тирилигин кылып атат. Машинени алып анча-мынча жасап туруп тирилигин кылып атат. Так, бизге ийгилик каалап бир сыйра лайктан коюп коюңуздар. Биз баштайлы да. Avensis экен, 2001 1.6 340 миң сом. Анан баалар боюнча салыштырып бересиздер. Накта дыйкандар кандай баа коет, нарактагы перекупщиктер, ичкери кирген 5-сектордогулар кандай баа коет, өзүңүздөр карап көрө бересиздер. Мында да Golf 4 турат. Golf 4 170 миң сом экен. Машина кимдики? 170 миң экен. Ичинде окшойт. Ассаламу алейкум. Колго тиери канча экен? 150 болобу? Серьезный болсо. Болбой калабы? Болбойт дейт 150ге. 160 окончательно дейт. Так. Так, Honda Fit дейт. 550 миң сом. 2011. Колго тиери канча эми? 480ге шытыр. Бериш керек. Эси чыкса бесин бер дейт. Жакшы, Honda Fit. Fit айдасаң хитсиң деп коет, а? Жакшы, Бишкекте болобу машина? Болду. Чала бересиздер. Салонду мен тартыкчам эле элдер уже мындай представлять этип койду. Химска кылынган болду. Эми ичини таптаза элестетиңиздер тугандар. Fit. Жаңы кузов, а? Өзүңүз айдап жүргөнсүзбү? Же жеңемби? Жакшы. Бишкекте болот, чала бересиздер. Мында дагы бир жеңелерибиз айдачу Honda Fit турат. 2002 450 миң сом экен. Бул колго тиери канча экен туган? Ассаламу алейкум. Колго тиери канча экен? 400 болобу шытырга. Болбой калабы? О, шеп болобу? Шеп аркада жатат. Көрө бересиздер, 430 миң дейт. Бул учет Кыргызстан беле, учет Россия да. Учет Россия. 430 миң окончательно дейт. Болду. Мында BMW турат. BMW, кайын журтун кыйынбы, кайдан алдың тыйынды деп 2002 оригинал экен. 380 миң. Обмен бар экен. Машина кимдики? Сиздикиби? Алмашы жолдору бар. Мынаке, жаштар айдачу. Механика, жасалчу нелери бар жасатат? Без вложения, а? Жакшы. Бишкекте болот машина. Бишкекте газ бензин экен болгондо дагы. Чала бересиздер. Мында дагы бир Accord турат.
Accord 99 eкен жылы, 450 000 сом. Көрө бересиздер. Avensis и Bimba. Мына Сешка. Канча койдуңуз? 210 койрам, 190 болобу? 190 болбойбу? Так, 2011 экен, 1.6 механика. Так, сенасы 223, асман түстү. Жакшы экен состояниясы. Кадой жагынан жасалчу жерлери бар окшойт, а? Алды жагында. Көрөсүздөр, туугандар. Бишкекте болот машина. Мотор коробка жакшы дейт. Чала бересиздер. Бишкекте болот экен. Daewoo Nexia S класс. Азыр. Так, 95 экен, 18. Телефон номерди көрдүңүздөр. Көрүп атат окшойт. Бул да сиздики. Канча машинаңыз бар? Төртөө барбы? Машина менен иштейсизби же кандай? Машина менен иштейбиз. Болду. Мурда видеодо бир байкабыз айтып аттыр эле да, буякта бүт дыйкандар бар деп. Сиз неме деп койбойсузбу, баягы машина менен иш кылгандарында дыйкандар болот деп. Карапайымдар бар да. Ооба да, жакшы. Так, Avensis экен, телефон номерин чыгарып коюң. 502 73 15 73. 73 11 73 15 73. Бул да алмашуу жолдору бар, э? Бар. Бул дагы бар экен, жакшы. Жакшы, ийгилик. Биздикилер бирок мындай жасатпай сатат экенбиз да. Наракта кайсы улуттагылар иштейт? Мына Сиздек азыр көп эле кыргыз мурун түрктөр болчу да көп. мына жакта түрктөр вообще мындай жылтыратып, Нуркейжи. Жылтыратып иштейт. Жакшы. Полировка берип, жанагындай немелерди чачып баллондоруна. Жакшы. Наличка жакшы эле түшөсүз да? 330 көрөм дейт. Көрөсүздөр туугандар, ийгилик, жакшы сатып алың. Так. Бу канча болуп калды эми Nexia? 200 сурап атасыз. Телефон номерди айтыңчы. 550 35 55 58 экен туугандар. Чала бересиздер. 04 Жаллабатский. Ак түстү экен. Жасалчу эмнелери бар? Лобовойду алмаштырыш керек дейт. Мына трещина бар экен. Көрө бересиздер. Мына Мерсквич канча болду экен? Так, 88 дейт, 1.5 40 000 сом экен. Телефон номерди көрдүңүздөр. Ичинде бирөө барбы? Ой, байка. Туруң машинаны сатың. Жакшы, көрө бересиздер. Мерсквич. Так, мында эстима турат, 7 орундуу. Так, 2002 экен чыгарылган жыл. Телефон номерди көрдүңүздөр. Басы канча басы? 600 болот. 550-чө. 600 болот дейт, 650 деп атат экен эле. 7 орундуу, Avensis, карап көрөсүздөр. Мына Audi 80. Канча болуп калыптыр бул? Audi 80 экен. 130 000 сом. Колго тери канча экен? Ассалам алейкум. Байке колго. Колго тийген 115. 100га болобу? Шытыр. Сүйлөштүк, аракет кылса болот. Аракет кылса болот. Жаныңыздан байке. Ушундай байкаларды көрсөм, кең бир колуңуз кармап коюңчу. Молодец. Ушундай болуш керек өзү. Мәрт болуш керек. Сүйлөшсө болот дейт. Карап көрөсүздөр. Мынаке. Мына жерде Жигулилер турат, Россиядан келген автоунаалар, билесиздер. 250 000, 300 000 деп турат. Мындай машинанен алып туруп элечи. 100 000 алып туруп, 100 000 чаптасаңыздарчы, мына жакшы да. Туурабы байке? Мен негизи ошондой ойлойм. Мында байкебиз дагы Мазданы алып чыгыптыр, 626 переходка экен. Так, 150 000 сом, телефон номерди көрдүңүздөр. Сиздики канча болот аба? 145 болот экен. YouTube'dan Nurkeyji деп издей бересиз. Так, жакшы. Mazda переходка. Онда дагы бир Audi турат. Ана Матис. Азыр ошол жактан келдик эле да. Алейкум ассалам. Болду, сыйрууну тартабыз азыр. Мына машина канча деп атыптыр? Так, мынакей Audi 80 120 000 сом экен. Кимдики машина?
Қанша болады қолға тиері? 100 000 ме? 80 болау? Сұрай берсең ұрайлатып өлечі. Так, жақсы. Люк бар екен. 100. Барамыз жақында, құда қаласа. О да. 100 000-лік Ауди бар екен да? Молда бар. Десятка бар екен? Екеу теңсіздік, е? Екеу 200 000. Распродажа, Жақсы. Базарыңыз берсін, жақсы сатып алың. Мұны номерге қайғылы өрестер. Десяткада бар екен, жашыл түсті. Қырғызстанский учет. Audi 80. Мінеке, арзан машина іздеп жүргендер. Мұнда Honda CR-V. Темір номерді екен. Шығарылған жылы қанша бұл? 98, 2 объем екен. Так, расходы 7-8 деп қойып тұр. Механик екен, а? Басы қанша емі? 6000 доллар. Ол дирақ болау? 5-ке 5-ке болбай қалау? Сүлеш солат, жана әке өзді. Әрекет қыс солат деп қойды. Сіз қайсы канал? Нұркейже. Жақшы, Бишкек тұлау машина? Тоқмоқ жақты ол өткен, тоғындар чала өрестер. Өрса, телефон номерді көрдіңіздер. Болды, егілік, жақсы сатып алым. Алейкум ассалам. Болды, аз ақырын тартып баратам. Қолды көтеріп қойсаңыз, а? Қандай машина? Mitsubishi қайсы? Space Wagon 0-дан ба? 0. Болды мұны. 7 орынды автоуналар тартайлычы. Байке, қандайсыз? Денсаулық жақшы? Бұл қанша деп отасың машинаны? 4,5. Қолға тиерін айтың. 4, Өтіп кетейін. Так, 98 екен, 2,4. Mitsubishi Chariot дейді. 705 менен 10, 55. 4-ке болады дейді. 7 орынды. Жақшы. Мұна Corolla не әлі? Corolla. Corolla 5300 доллар. Телефон номерді көрдіңіздер. 5300 доллар. Мұна жақтарынан жасалту жерлері бар екен. Так. Ішкі салонны көрейілші. Автомат коробка. Көрдіңіздер. Бұл мерс қанша екен? 9932 алмашу жолы бар дейді. Телефон номерді көрдіңіздер. Темна синий екен бұлдағы. Қарап көре өрестер. Қолға тиері қанша байка? Тоқа тәрін айтып қойарың. 6000 долларға береміз дейді туғандар. Жақшы, Бишкекте олау машина? Бишкекте олау. Чала өрестер. Улан тауыз біз, аралаштырып тартайылчы. Но Ярис білем нелі? Российский темір номерді екен 340 000 сом қойып тұр. Қарап көріп чала өрестер. Правый руль екен. Мерс тұрады туғандар. 95 екен. Автомат 3.2 бензин 4300 доллар. Кабан. Так. Мына Ford Focus'та адамдар көбірек өттір. Ассаламу алейкум байкелер. Срочно продаю дейді. Ford Focus. Мотор Honda Fit дейді. Ой, атаң, біздің қырғыздар нелерді ғана қылбайды, да байка? Коробка мненікі? Өзінікі. Коробка Focus'un өзінікі? Кім жасады мұны? Осаны білбеймін. Мұны кемпірден тұрардан құсайттыр. Бұл да сатты алған аны. Үші ойдан. Бұл еженікі екен? Бері күшті стакан. Қанда жоңалса. Бері күшті стаканда қойды. Голдоста бері күшті стакан. Жоқ, машина кімдікі өзі? Анда кемпірді. Бияқтық қой. Бері күшті стакан. Фиттің мотору? Так. Focus'un коробкасы екен. Машина вашта? 320 000 сом. Ішкі салонына тартып қойылчу. Это тюнинг, да? Вот это. Вот это прибор, что? Что? Вот это. Что это? Это тюнинг или как? Не родной прибор. Не родной, да? Поставленный, ага.
Сколько окончательно? Тут не могли соединить. Ионные не могли соединить, чтоб показывал. От Honda Fit поставили. Поставили и соединили. От Honda Fit да поставили? А? Honda Fit поставили, от Honda Fit. Что? Щит-прибор. Прибор? Да. Что? Или родной? Ну, не родной, Не родной, да? но рабочий. Рабочий, да? Жақсы туғандар. Көріңіздерші мынау Ford Focus'ты. Жақта әкелеріміз. Бұны hem қаншаға берсе алады? Қаншаға алса болады? 280 көрем деп тұр. Тек ішін жасап түшкеп тұр, компьютер. О, için жасатыш керек екен. Бірақ экономичный болса керек, а? Өз моторы менен 11 литр чет болуш керек. А бұл менен 10 литр эси компьютер томес болуп калса 12 литр. О, кузов оррақ, Так, объемы қанша эле? 1.3. Тем более 1.3ке, хотя 1.5 болгондо дагы. Айдап турганга бирок болот. Ары бер, Жақсы. Мына туғандар. Мына туғандар, көрө бересиздер. Мынау эмне машина экен, бұл не машина туған? Honda Accord bu. 99 екен. 500 000 сом. Бұл баяғы кинодағыдай ғой машина. Мынау машинаны қараңыздарчы. Қызықтың бары бияқта тұрбай. Мұны қаяқта айдап жүргенсіз? Машинаны кім жасаған мүнтіп? Тоғылдық. Қараңыздарчы. Руль автомат екен. Бұл дискасы бар ба? О, бар, ошондай. Нарқы алдындағы да, Бұл чала өрестер туғандар. Улан тауыз біз. Улан тауыз. Онан да Honda Fit тұрады. Honda Fit'ті тартайылчы. Fit айдасаң, хитсің. Шығарылған жылы 2002, 1.5, 450 000 сом. Телефон номерді көрдіңіздер. Так, учет Россия. Қолға тиері қанша туған? Денсаулық жақшы? Іштер жақшы? Қолға тиері? 400-ға, шытырға. Болады. Болды ма. Телефон номерге чала өрестер. Fit айдасаң хитсің. Бірақ состояниясы жақшы екен. 15-ші құйылма дискаларды қойып тұр. Көрі өрестер. Мұнда Торнео тұрады. Торнео өлі нелер? Так, срочно дейді. Мінеке, телефон номерді көрдіңіздер. Газ екен. Туған қолға тиері қанша екен? 480. 450-ге болбай ө? Сүлешті олау? Болбай қалау? Бішкекті олау машина? Болды. Чала өрестер. Чала өрестер туғандар бішкекті олады. Күміш түсті екен. О, газы бар екен. 0068 БББ дейді. Ақшы. Мұнда бір Corolla тұрады. Так, 2004 1.4 вложение по кузову дейді. 400 000 сом 0502 12 23 30. Россиядан келген оқшайды. Сыртын бір сыйра жасатыш керек екен. Так, андан кейінгі мынау. Папақай Mitsubishi Space Wagon 1993 механика 220 000 сом. 200 000-ге берем дейді мұны туғандар. Көріңіздер. Мінеке, жаңағындай бұны да Passat'та еле раса баянты үштет солады да. Бұл 7 емес та? 7 орынды екен. Мінеке, Талацкий үшет екен. Бұл жақтағы машинелердің балары бойынша көрдіңіздер. Бар жоғын көргөзіп берген қарекет қылдық. Мұны Passat'тарда машина Бішкекте олады байкесізге? Болды, чала өрестер. Так, мұны Passat'тарында бағаларын біліп қойылшы. Қанша екен бағасы? 150. Так, 91 жылы шығарылған, 2 объем. Моно инжектор бі? Инжектор екен. 0501 44 80 08. Машындай туғандар, бұл жақтағы бағаларды көрдіңіздер. Әр жерде состояниясыға қарап өлі бағаларды қойған. Жоғырда байке өз айтқандай бұл жақта арзан қойылады, нақта дыйқандар дейді. Бірақ жасалчу жерлері көріп бұл жақтағы машинелерден.
Мында дагы бир Honda Fit турат. Гибрид экен, 2012 $9,000. Колго тиери канча экен байке? Я. 9 ба? Мынакей. Гибрид дейт, гибрид мотор. Чыга бересиздер. Мында дагы бир Audi'ге үймөлөктөшүп калыптыр адамдар. Так, Merz 500 дейт, 91-жылы чыгарылган, 350,000 сом. Объемы 5 ба? 5 объем тугандар. Мынакей, көрө бересиздер. Мынакей мында Audi турат. 93 экен, 2 объем. Автозамок дейт, телефон номерди көрүңүздөр. Канча экен баасы? Болор 250, баа болду. Базар канча кылды? Пока берлик. Мынакей, Audi'лер бул жакта 250,000 экен. Наракта эми состояниясына карап. Бардык нерсе баягы товардын состояниясына карап. Мында бир Maserati турат. 2005 экен, 200,000 сом. Телефон номерди көрдүңүздөр. Жакшы түстү экен. Машина кимдики экен? Машина меники. Канча болот болору? Же сатылдыбы? Боло турган жери ала турган адамдын өзүнөн зависит этет. Сүйлөшкөнгө жараша. Сүйлөшкөнгө жараша. Тугандар канча кылды эми? Тугандар 180 берем деп атат. Мен 200тен кемде болбой. Чай пул чыгарып берейин десем, биз нарынга чейин баргынча чай ичебиз дейт. 10,000 кетип калат деп атат. Сиз 180 бердиңизби? 180. Сиз 200 деп атасыз. Мен 200 деп атам. Чай пулуңарды чыгарып берейин десем, биз нарынга чейин 10,000 чай ичебиз дешип атат. 10,000 ичкендер бар? Берейин деп атыр. Былтыр 10,000 болсо 10,000 чай ичкет келет десем, ага дагы 20,000 бөлдүңүздөр экиге. Жетет, таксакал деп атат да. Жакшы экен бирок состояниясы. Машина зың. Каякта жүргөн машина? Аксыда жүргөн. 20,000 талашып атыптыр. Кудай кааласа базар. Базар. Чечиле турган нерсе. Бөлүп бериңиздер ортодон. Жакшы экен, мынакей. Шүгүр акырын Кудай деп. Элдерге жетсимей. Базар жакшы. Базар жакшы. Базарда машина, кичине кыймылдаган машиналар кыймылдап атат. Тургандар турат. Тешене, буйрук насип болгон, аз болсо да, көп болсо да базар. Ооба. Базардан алса эч ким капада болбойт, нааразы да. Агай окшойсуз, а? Жо мен агай болуп деле иштеген эмесмин. Анан агайларды окуткан адаммын да. Ошодо мындай. Өзү сүйлөгөн деңгээлиңиз мындайракта да. Жакшы. Өтө сонун. Эл менен жүргөн адам. Ооба, эл менен жүргөн. Устачылык кылам, техника менен заниматься этем. Алам, ремонт кылам, сатам. Жакшы. Анан өзү строитель элем. Жакшы эке. Ийгилик жакшы сатып алың, базарыңыз берсин. Болуптур. Мында дагы бир Matiz турат, муну да көрсөтүп коелучу силерге. Так, бул 2004 экен. Телефон номерди көрдүңүздөр. 220,000. Машина кимдики? Сиздикиби? Ден соолук жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Келиңиз, колуңузду камап коеюн. Эми канчага берейин деп турасыз? Канчага берейин деп турасыз? 200ге берем. 200ге берем. 180 болбойбу? 180. 180 болбойт дейт. Жакшы, люк бар экен. Наларды коюптур. Жакшы. Ушундай туугандар, көрдүңүздөр, уктуңуздар, бар жогун көргөзүп бергенге аракет кылдык. Бизден ыраазы болуңуздар. Келерки видеого чейин сак саламатта туруңуздар. Ийгилик барыңыздарга. Бир сыйра лайктан басып, коңгуроочону басып, ылдыйга өз ой пикириңиздерди дагы калтырсаңыздар болот. Мында March турат, Camry турат. Спринтерлер кандай болуп атат байкелер? Болот ау? Так. Ох, бир шоргой чейилчи. Калбадыбы? Барбы? Бир куюңчу биздин көрүүчүлөргө, туугандар. Алыста жүргөн биздин мекендештер, таксист коллегалар, Шорону сагындыңыздарбы? Караңыздарчы, чиркин. Шоро компаниясы өткөндө Курбан айтка. Курбан айтта бекер болду же? Ооба. Алла ыраазы болсун. Ушундай биздин патриот бизнесмендер көбөйө берсин арабызда. Бул да өнүгүүдүн бир көрүнүшү.
буюрса спринтер боюнча сиздер видеону көргөнсүздөр. Так. Азыр эми кийинки видеодо Портер анан мына жерде Япошка, анан Корея, Россия болуп ошол жактан тартабыз туугандар, Кудай кааласа. Мага чоңуна бир аралаш куюңчу. Чоңуна аралаштанча элчи бир. Ох. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çoğu kança som elece? Kança? 36. Oh. Allah'a şükür. Бұл эже муздак турат қой, içinde эмне бар? Сиздерге айтат да, içinde мындай эмне бар? Көптөр айтат го, курбакка салып коет. Курбакка жок да, туура го. Ошода иче берейик. Ох. Шоро это сила деп коеюн ба? Вот. Эл оозунда элек жок дейт, эже. Кудайга шүгүр. Ушундай туугандар, бар жогуну көргөзүп бергенге аракет кылып атабыз, колубуздан келишинче. Буюрса машиналардын баалары түшүп атат акырындык менен. Эгерде чет жактан машина алдырсаңыздар, албетте арзаныраак болот. Россиядан же болбосо Кореядан, Дубайдан азыр машиналарды алдырып атат. Ал жакта кыйла эле арзан. Мисалы бул жерде Кореядан келген автоунаалар, мисалы Kia K7, K5тер 15 миң, 16 миң деп турган болсо, эгерде Корея жактан алдырсаңыздар, бир 10 миң доллардын тегереги турат экен туугандар. Бул боюнча дагы алдыда биз менен бирге болуңуздар. Бул боюнча дагы иликтеп, тактап сиздерге толук көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Мен аты-жөнүм Нурмбет Махматалиев. Каналга катталып, лайктан басып, коңгурочону басканды унутпаңыздар. Барыңыздарга ийгилик, бөөдө кырсыктан сак болуңуздар. Ден соолукту жакшы караңыздар.